Mañana, los cancilleres de Groenlandia y de Dinamarca se van a reunir en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y con el secretario de Estado, Marco Rubio. De acuerdo con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, el encuentro es para dialogar sin buscar conflicto, pero dejar claro que Groenlandia no está a la venta. Esto luego de que el presidente Trump continúa insistiendo en su deseo de anexar Groenlandia a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional. Actualmente, Groenlandia, que es la isla más grande del mundo, es un territorio parcialmente autónomo del Reino de Dinamarca, que desde 1979 busca gradualmente convertirse en un país independiente. Først og fremmest så vil jeg gerne gentage, Grønland er ikke til salg. Grønland vil ikke ejes af USA. Grønland vil ikke styres af USA. Grønland vil ikke være en del af USA. Nu står vi med en geopolitisk krise, og hvis vi skal vælge mellem USA og Danmark her og nu, så vælger vi Danmark. Vi vælger NATO. Vi vælger Kongeriget Danmark. Vi vælger EU. Tiden er ikke inde til interne diskussioner og splittelse. Tiden er til at stå sammen og få bygget videre på det fællesskab, vi kender, og til det, vi ønsker.